Ibizo lesibongo Innocent Basani Ncube. ngicela lisho mayelana lohlelo lwenu. Uhlelo lethu lolu olwe Amplifying Youth Voices in Democratization luhlelo esancintisa ku-United Nations iprogram eyayilethwe ngu-Secretary General Ban Ki-moon eyayimele ukuthi ikhangele inhlanganiso umhlaba wonke jikelele ezisebenza labantu abalemcijo sasesingenisa kamaphepha saba ngabanye ama-organization angu-3,000 sathola ke umvuzo ngo-2014 saqalisa iproject ngo-2015. Iprogram yenu ibijongeni Ijonge ukuncedisa ontanga ukuthi bathole indlela zokuphatheka lapho bahlala khona kwezombusazwe kwezomkhonomi babe njengabantu abaphatheka ezintweni yikho kade ikujongile. likhangelele kuphi belikhangele abantu abanjani? Besikhangele ontanga kusukela ku-18 years kuya ku-25 njalo besimele ukuthi kona sibe labayibo abaqakathekileyo ku-project esasibabiza sithi ngama-fellows abalikhulu lamachumi amabili. Kulabo ke sasifana ukuthi kona sibe lamachumi ayisithupha abesifazane. Njalo ke sebokule njalo kule 15% ukuthi kona kube yilabana ontanga abagogekileyo. Sasesithi ke kulaba ke abalichumi la abalikhulu lamachumi amabili bazahamba ke bangene lapho bahlala khona sebesenza ke number yabo ibe 360 bayenze ke amahlandla abo alichumi lambili lokuthi kona ihlandla nalelo lelinye libe labantu abangamachumi amathathu khonapho ke kube labantwana abesilisa labesifazana abalinganayo njalo kuphatheke njalo abagogekileyo. Ekuqhubeni kwenu uhlelo libone liphumelele kangakanani? Ngingathi siphumelele kakhulu ngoba senelisile ukuthi sibe labantwana bethu bonke abasebadinga. Kodwa ngathi enye into nje esihluphileyo siqalisa uhlelo lethu kunzima phandle lapha emizini ukuthi sithole abantwana laba abagogekileyo ngoba isikhathi esiningi baphathwa njengabantu abangakafiki 18 years. So ukungena khonapho emakhaya ezindlini emalokishini lapho sibadinga abanye befihlwa kodwa kulabanye abazali esisebenze labo kakhulu abayenelise ukuthi balethe abantwana babo bathole into ezinezathi adibesifunda. Ibizo lesibongo Precious Nyoni usuka ngaphi? eCountry. Ngicela utsho ukhululekile ukuthi uhlelo lolu lukuncede njani? Mina lincede kakhulu because bengakwazi ukuthi ngiphume ngiyokhuluma labanye but khathi sengikwazi ukuthi ngiyokhuluma labanye ngifundise labo abanye. Ngithanda ukubonga umphakathi for the support that you gave us and thank you so much to Contemporary Affairs. I'm really speechless but ngiyalibonga. Salibonani Mhlobo. Linjani? Ngithanda ukubonga i-Contemporary Affairs Foundation ngokusinikeza ithuba leli lokuba sisebenzelane lomphakathi ikakhulu ngoba yonke into esiyenza lapha i-project yethu yonke le isenza sixhumane kakhulu lomphakathi wethu konke sikwenzileyo khona ngale sesikwazi ukuthi silabo counselor sisebenza kanjani labo yini afuna sibancedise ngakho even ama ladies that I have here Elginarians we attended ama meetings amaningi khona ngale and they were now more familiar lokwenzakala eLuveve kwabalala. So ngithanda ukubonga ithuba lesinike lona and it has also helped us futhi ekuziyakheni njengabantu abangomama especially abangomama we had a women's forum. So ngiyabonga so much for all the opportunities that lesinike lona. It don't seem like you're fine. All right. Personally, I would like to thank God for this project. You know, this project has enabled us as young people from different communities to do anything with our community, right? And we have met some of our stakeholders that we didn't know which they exist. And it gave us the chance to work with them, right?
So I just want to thank you, CAF guys, and Mr. Ngube for giving us this opportunity. Thank you.